pathian rongbol tu ro pui DL mudi chanchin kanzir to a tunchu ma chuan rongbol tu ro pui tak rik warena chanchin kanzir le dona uluk takin in lo ngai thale donia pathian tana nun I man chung chuan wana milarini Barack Obama America President Louis Lak lu na in khoma chong China mangtu rongbol tu lar le thuziak mi rik warena hi January ni somni pariat sang khazakwa somnga palia apianga Saddleback Evangelical Kaushan lian le changtlung takdin tu pastor senior ani he kaushan hi America ram kaushan zinga len lama pariat na ani chin le khabucha le shaltlatak tak ziakin kopi makta duai som thum lai ashala New York Times best-selling author le khabushal tlaber ziak tu ani tanghe nge ani he le khabu hi Christian nilem lote po in ansiar na sa hle ani rikware na hi pathian thu tak vong him tu ni in nau ti tlak te nei in ang in nei te dovin kaushan hote chu re theina le natna umbo tura chan la turte minwai nungzok ten zirna tha an nei theina na ma la tur le environment von that le duat konga te ma la turin a fui chin ani rikware na hi khovelin swalna asoinep don po a pathian thu taka ding tlat chin ani a adin na ason ve du lo ani ware na hi St. Jose California apianga anu le pa te chu Jimmy le dot waren te anni apa hi baptist kaushana pastor ani a anu ero hi chu high school librarian ani kumsang khazakwa somsari pahnia Eukhaya High School atanga pas chuakin high school azawa anskula Christian Intel Khompol Masaber the Fishers of Men Club adinani warenale anupui Elizabeth ke warani tihian fapathum le tupali lai annei to ani ale khabuzia te shal atlak tak ema wangin kumsang ni panga khan warena hian kumsom ni panga chung ta ahlo kaushanina alo pek chu apekir le vekani a kaushan en kola changin lo ala to ngai lawani anupui nen chuan soma pakhat aletling zonga petu anni thu asoi thina a omzia chu anlak lu atanga soma pakwa chu tholoma tan pechuakin soma pakhat chau anmani tan anda china ni ome aro puin tm ale khabushal na changa apoisa mu kha tamdon te reng nen pathian te na uimi alavina peleta ma se pathian in ompui tlata tun thlengin din mun thattaka adin pha ani California Baptist University le khazir lai kumsom pakwa mi le kalani lai changkhan hun puma rongbol tura kauna adon to thu asoi thina kumsa khazakwa somsari pathum November thla khan ni khachu achian teneng class kal lavin mail zathum somnga lai la a WA Chriswela thu soi ngai thaturin ankala Chriswela thu soi zo chi bai turin waren chuan alo nga ka Chriswelan aluchunga akut ngatin achong trai sakani Southwest John Baptist Theological Seminary alekha azir lai hian Billy Hanks Jr. rongbol na thok ve in lekha buziak po heta a omlai chang hian achan ani kumsang khazakwa somriat April thla khan Warren hian Saddleback kaushan chu member zani borvel nen anchana member te anpung chakhle a kar khat chunga in khom bel khom chu sing khat atlin ma chuan biak in nget an sadu lawa kumsang khazakwa somkwa khan puan ina mi sang ni zathum vel in khom theina chu pathian biak in khom nan hun enge mo chen chu an manga kar tluanin voili in khom om thinani kumsang khazakwa somkwa panga khan tuna pathian biak in khom na mun hi an sazawa Saddleback kaushana hian kar tinin mi sing ni anin khom thinani rikware na po hi atira chuan pastor hlotling tak khan ingal bik lawa mitlem te nen bul anchana mase arong bol sak pathiana chian ema wangin abeidong du lo ani ware na hi thu soi turin rampum huap le khovel huap in thlun khom na pola tes soma hlo hle a United Nations a po thu a soi to ani US News and World Report 2005 chuan America's top 25 leaders
America rama shwai tu tha somni panga zinga an thlangtela Time magazine chuan khovela shwai tu ro pui som panga kumsang ni pali a mi poimo ber te zinga telin kumsang ni panga a 100 most influential people in the world a thlantel anile a kumsang ni paruka Newsweek chuan America ti ro pui tu som panga zinga atel le ani pathian pon achoi moina sahle mai President Laklu in khom mani chia January ni som pakwa sang ni pakwa a Martin Luther King Jr. shet rengna in khoma speaker tan ruat ani bok chuan mi te soi hlo le zwal hle a January ni som ni sang ni pakwa a President Laklu in khoma atong trai na thu cham chu a that em awangin fak a hlo hle of our first African American President of the United States. Mishing pian chan shia tir le thil om chan shia tir hi warena zirtir na lai pui ber ani a ale khabushal tlatak mai the purpose driven church kumsang khazakwa somkwa panga kuma anti chwa chu kaushan rongbol na le tharau bo chan dam na na kalpui dan kai swaina na ziaka mi te shiat a hlo tan na ber chu ale khabu the purpose driven life Kristian nun swaina le pathian pol na azia hi ani Rick Warren chuan engti renge idam tiain engtin nge nun imanti apoi mozok ti in aziak ani Christian shwai turam za somruk pani lai mi te chuan inzirtir nan ale khabule manro dang asiam chwa te hi anphang tangkai me kani Warren a soidan chuan khovel mun sang sanga pastor noi level training an peto a kaushan nuai khat sing riat sang kwa vel zetin rongbol na atana kartina chanchin bu an chwa chu an lamek ani Warren a hian nau ti tlak le nei in ang in kop chung chang chu veile do bera ane changin huap zau zo ka khotlanga sual na le har san na te ma chon le siam thatura malak tulin asia a nu pa in chen hi America ram ma chung ko har san na lian ber ni in angai ani America chuan piang thar lava in nei le kaushan du dan poisa lava in nen tam ema chu chuan nu patam takara har satna athlen ani Warren a hian kumsang ni parukhan khovel lolum zel machon dan tur chungchanga malatura ziaka intiam kamna asiama rongbol tulangsar tak chen khatte chuan heti zonga malak hi tul antilo le a achan chu khovel alum zwal zel ani ti ngai dan an pom tok lo wangle mishing te hi khovel lo lum zel na chan bera pu chu an pom lo wang ani ramngo kan ti chereu na sata wangle thil siam na mun kan din bel zela wangin khovel hi alum zela hemi veng tur hian ke ni po in ti thei tam tak kan neya thingte kan phun bel zelanga boruak chasiam thei plastic te kan hal mei tur ani lo pathian omring lomi Sam Harris anen an inhialna Newsweek magazine in ati chwa chuan Warren a hian thil lo om tan dan ni an soi evolution theory chu soi selin pathian siam creation ani zok zia war takin asoya tin sa khomu mal nei hi khotlang tan atul na le that na soin rorel tunun rong tak mau jedong ate selina tele pol potato te kha pathian omring lo tu anni ati khovel lo om tan dan hi zirtir na sang omma se bible zirtir na aya tan mun nei cha a om lo ani lekha bu thatak tak ziak tu lo tling taka kaushan enkol tu mi te ngai san le langsar ani mai ba ka hwai sen taka pathian thu ne na in mil lo ni a sha chu do mei thin le kaushan terin na le pomdan ziding tundin zel du tu ani nei aro pui hle ani nangni pon pathian thu hi hwai sen takin in tran zel apoimo a chutiang ti theitur chuanin pathian hne na in hlan zel don nia Rick Warren a thu soilar tak te chu Isu pon a local chana ria ati tur hre chianga chutiang chuan anungani ipian chan I revem pathianin pangang po pheng phelepa achan tir theya vai vut po tui kep lunga lungpo lunghlua chutiangin nangpo hun le harsan na mangin
inun asiam danglam vezel cheni har satna in ne tir lava pathian rong kan bol the nan lalpan kan zatan mal som ro se